basiphelezela sahamba sonke size la ekhaya. Phinde ngibingelele umndeni wonke okhona wakwaDlamini. Igama lami ke nguSibusiswa Mkhize, bangibiza ngoba Hubert kule ndima yethu. Nami ngithe cha, kungaba yiphutha elikhulu kakhulu uma ngingezi la ngizofakaza ukuthi umfowethu ube indoda ephilayo. Ngiwomunye wabantu abasebenzile naye kakhulu. Usicebe uma uzombuke kude ungazucabanga ukuthi uyayitshela ngoba akayena umuntu oyisikhulumi. Ubona ususeduze kwakho ukuthi omunye umuntu lo. Umuntu loyana onoma ekubingelela ubone ukuthi ngazi ukuthi uyamhlupha. Uzubone ngesimile ukuthi hayi cha, umuntu ophilayo okukhonzile. And ngisebenze kahle kakhulu naye, kakhulu sakwenza konke. Mina ngisokale eMkhomazi kwelamabhenanyana. Kwangijabulisa ukuthi ngisebenze nabafowethu basothukela bangithathe njengomfowabo ozalwa nawo. And ngizothi dudu emndenini bafowethu sonke la silahlekelwe. Kubuhlungu enhlizweni zethu sonke ngamunye. Nginankolelo ke mina yokuthi umuntu akafe, uphuma nje enyameni. Uma kuukuthi mfowethu uyaphila, ubuye mfowethu uzobheka umndeni wakho, ukubandishe mfowethu la ulimele khona, uphinde nathi njengoza kwenu usiduduze mfowethu. Ngiyafisa ngelinye ilanga usiceba phinde avele la ekhaya nje, noma ngabe sesizukulwane aphinde avele, sisho sithi ngisho ukuthi izinto ziyafana. Nangu usiceba lo, ngicabanga lokho kuyokwenza ukuthi amanxeba athobeke. Engingakusho nje ukuthi dudu emndenini iphinde sibonge ithuba, sibonge nobaba uGabhesi ukuthi asinikeze ithuba lokuthi size la sizoba ofakazi bokuthi le ndoda siyayazi, asiyazi nje, siyazi kakhulu. Boku umuntu lo obengena isikhulumi ngokumazi kwami, kodwa bokusebenzeka naye. Ngomunye wabantu abasebenze naye kakhulu. Ngithi nxa sebafowethu nani boza kwethu esisebenza nani ngokuhlukana. Ngithi nxa sebafowethu ngelinye ilanga singazi mhlawumbe sokholeka. Nginenkolelo ukuthi uNkulunkulu inqaba livulile uzoba nendlela futhi yokulivala. Ngibonge. Ngibonge kakhulu.